Na nju, gore. Bravo Ivana! Leđa! Uzmi leđa, bre! Polako. Ivana, ne smiješ da budiš na leđima. Pusti joj glavu dole, bravo. Polako radi. Bravo. Pazi, krešiš. Drži malo gledu. Dobiješ gledu. Polako iščupaj koverno. Polako, ne daj sweep, polako. Skini nogu. Tako je, preko. Diši. Za tatami 1 neka se pripreme Mikaela Ražnatović i Marija Colić. Tatami 1, Mikaela Ražnatović, Marija Colić. Slomi grips. Samo i fiksire glavu, odlično radi, bravo radi. Sad će taj radi, bravo. Prebaci kuk na drugu stranu. Kuk na drugu stranu, tako je, još. Ka njoj, još ka njoj. Polako, odmori. Pazi Ezekiel. Petar Rasić i Marko Stadojević. Polako. Petar Rasić, Marko Stadojević. Tatami 2. Nema smisla te ruke Ivana, odbaci. Vika! Oslobodi se Nikola, alo! Pitanje je samo kad ćeš poći, daješ. Idi na Andres, idi na stranu. S levom rukom idi na Andres. Leva ruka Andres. Bravo! Drži glavu. Ajde. Odpusti desnom nogu. Izlazi odmah, bre! Osiguraj glavu, ne žuri sad niko. Ne žuri niko. Četvrto je sad. Nemoj da si stavno da nogama, vrati se na kolje, tako je. Pusti to desno nogu. Probaj da izađeš iz garda, ajde. Iži ga gore. Evo, koleno. Vrati se nazad. Bravo. Tu Andres buk levo drugo. Za tatami 3 neka se pripreme Uroš Marinković i Otvaraj gard. Čirkaković. Ustani go. Uroš Marinković, Predrag Čirkaković. Vrućeno se puno. Ista akcija, opet isto. Pritisak, tako je, drži taj pritisak. Izmigori desnu nogu, opet malo. 2 minuti. Polako. 4 minuta je prošlo otprilike. Nema tu ništa, probijte ruku, nema tu ništa, sigurno. Tako je. Skini taj grip. Skini taj grip. Minuta! Stivene, skini grip, budi na koljenu. Butterfly, tako je. Na nju, gore, tako je. Prolazi dalje. Nastavi dalje. Ivana, koleno između kukova i otvaraj gard. Koleno između. Bravo, Tigre se! Stivene, stavi ruke na kukove. Kukove napred. Stivene, Bravo. Pazi. obje ruke na kukove, Stivene. Vreme.